Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda. Andrew Wilson uzwi ku izina rya Ruranda umutangabuhamya w'ingenzi mu rubanza rwa Dr. Kizza Besigye aregwamo umugambanyi bwo ku butegetsi yabwiye urukiko ko ibikoresho yakoresheje mu gufata amajwi mu ibanga byari ibintu bihendutse. Wilson yavuze ko impamvu yabyo ari uko yari afite ingengo y'imari nto. Ati ibikoresho bakoreshaga byari by'ubucuruzi kandi byafataga amajwi mu bice. Amashusho yashoboraga kumara iminota igera kuri 15 mu gihe amajwi yashoboraga kumara amasaha 2. Niyo mpamvu yavuze ko bataguze ibikoresho bihenze. Kwa mbere Wilson yabwiye urukiko ko yakoresheje ibikoresho 11 byari bifite za kamera na mikoro byihishe mu gufata mu ibanga ibiganiro Dr. Kizza Besigye n'abandi bagiranaga iyatene mu Bugereki, i Geneve mu Busuwisi ndetse n'i Nairobi muri Kenya hagati ya 2023 na 2024. Ibyo bikoresho birimo flash disk, imikufi, power bank, amasaha yo ku kuboko ndetse na charger za telefone. Mu buhamya bwa Wilson yavuze ko Dr. Besigye, Joel Wakayima na Frank Kehirirwe bari bafite ubukana mu migambi yabo. Ivuze ko nyuma y'inama ya mbere yohereje amajwi n'amashusho Moses barasa kugira ngo yashyikirize inzego z'umutekano za Uganda. Wilson yavuze ko afite impungenge kimwe n'abandi bari mu nzego z'umutekano kuko Besigye, Wakayima na Kehirirwe bari bakomeje mu migambi yabo. Yongeye ko abagabo bari bakomeje gutegura ikigo cy'imyitozo ikisibu muri Kenya kugira ngo yemeze niba uko iyo gahunda yari ikomeye. Wilson yavuze ko yagiye atanga impamvu zitandukanye zatumaga imyitozo yo mu kubuza isubikwa, harimo no kuvuga ko kompanyi yahagarariye itari yabonye amafaranga yo kuyitera inkunga. Wilson yavuze ko yemereje gukora indi nama i Geneve ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 2024. Iyo nama yabereye mu nzu yakodeshaga, aho yavuze ko ikiganiro kibanze ku buryo gukomeza no gushyira mu bikorwa imigambi yabo. Yabwiye urukiko ko mbere iyo nama yabwiye Wakayima igitekerezo cyo kwica Perezida Museveni. Yavuze ko muri iyo nama banaganiriye ku nkunga y'amafaranga, ibikoresho n'ubufasha bw'ibikorwa. Itsinda rya Dr. Besigye, ubushobozi bwo gukusanya abayoboke ndetse n'uburyo bwo gufata igihugu ku ngufu hakoreshejwe imbaraga. Wilson yavuze ko iyo nama yabereye mu nzu ya Geneve hafi y'ahitwa Central Station kandi ko yafashe amashusho akoresha ibikoresho bibiri bifata amajwi hamwe na kamera yari yihishe muri power bank yari yashyizwe ku meza. Wilson yabwiye urukiko ko ibiganiro byibanaga ku mugambi wo kwica Perezida Museveni. Ivuze ko Wakayima yashakaga ko ari uzashimirwa kuba yabikoze, mu gihe we na Dr. Kizza Besigye bava ko byaba byiza bikomeje kwitirirwa umutwe wa ADF naho umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yemeje ko Matthew Bagonza, umuyobozi mukuru muri komite ngishwanama ya Perezida Museveni ku bijyanye no kohereza ibicuruzwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda PASAID, yatawe muri yombi. Bagonza ari umwe mu bantu hafi ba perezida w'iyi komite Odurek Ruhabwogo, akaba n'umukuru wa Perezida Museveni. Ni amakuru agaragaza ko General Muhoozi yatangiye gukurikirana mu bakora muri iki kigo aherutse gushinja ko cyamunzwe na ruswa. General Muhoozi yemeje ifatwa rya Bagonza mu gitondo cyo kuwa gatatu ubwo yashyiraga ku rubuga rwa X foto y'umugabo atambaye ishati. Amagambo General Muhoozi yerekejwe n'ifoto agira ati "Uwe turamufite ari kwiga igiswahili." Ubutumwa bwe bwemeje amakuru yari amaze iminsi ava ko inzego z'umutekano zateye muri yombi Bagonza zimusanze mu rugo rwe Entebbe kuwa kabiri. Gusa General Muhoozi ntiyatangaje aho Bagonza afungiye. Urwego rw'umutekano rwamufashe cyangwa se cyakekwaho. Bagonza yari ubunyamabanga bwa PASAID kandi yakoranye ibya hafi na Rwabwogo nk'umujyanama we bwite. Numwe kandi wagize komite nyobozi ubuyobozi bukuru bw'iki kigo, akaba yaranagihagarariye mu bikorwa by'ubucuruzi byabereye imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. General Muhoozi yakomeje gutangaza ko azahana Bagonza yihanukiriye harimo n'ibihano bibabaza umubiri birimo guhatwa ibiboko igihe azaba afunzwe. Yanatangaje ko Rwabwogo azatabwa muri yombi mu gihe yakongera kuvugisha inzego z'umutekano atabereye urushya nawe. General Muhoozi yavuze ati "Ubutaha Odurek natinyuka guhamagara umukozi uwo ari we wese ushinzwe umutekano ntabanje kubyemera azatabwa muri yombi." Uyu ni muramu. Aya magambo asaga n'agaragaza ko Rwabwogo yaba yaragerageje kuvugisha inzego z'umutekano nyuma yo guta muri yombi uyu Bagonza. Ifatwa rya Bagonza ryabaye nyuma gato y'uko General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko PASAID ari umuryango utemewe n'amategeko ndetse avuga ko abagize iki kigo bashinjwa ruswa bazatabwa muri yombi. Tariki ya 25 Kanama uyu mwaka General Muhoozi yaravuze ati "PASAID ni umuryango utemewe n'amategeko, tugiye gutangira guta muri yombi abawugize." Nyuma yaje gutangaza ko ari umuntu umwe wari umaze gufatwa ariko ntiyita amugaragaza. Ati "Tumaze gufata umwe muri abo banyabyaha." Ifatwa rya Bagonza ryongeye amavuta mu makimbirane akomeje gufata intera hagati ya General Muhoozi Kainerugaba na muramu we Rwabwogo washakanye n'umukobwa wa Museveni Patience Rwabwogo. PASAID yashinzwe na Perezida Museveni muri Werurwe mu myaka ine ishize igamije gushakira ibicuruzwa by'Uganda n'amasoko yo hanze y'igihugu, kwita ku buziranenge bwayo no guteza imbere inganda. Iki kigo ntikiraseswa ku mugaragaro na Perezida Museveni ndetse na General Muhoozi ntiyagaragaza icyemezo cya leta cyangwa se cy'urukiko cyemeza ko ari umuryango utemewe n'amategeko. Mbabwire kandi ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba umaze iminsi aca amarenga yuko ashobora kuzasimbura se ku butegetsi Perezida Museveni ku buyobozi bwa Uganda. Yatangaje ko 2031 aribwo aziyamariza uwo mwanya. Ni ubutumwa uyu mujenerali w'inyiranye ku ntugu yashyize ku rubuga rwa X kuri uyu wa kabiri. General Muhoozi usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama wa Perezida Museveni mu bikorwa bya gisirikare byihariye. Mu butumwa bwinshi yanditse ku rubuga rwa X yatangiye asaba ko habaho amatora maze abazamutora muri 2031 bagakura retweet na like. Ati "Nzahatanira umwanya w'hejuru mu gihugu muri 2031 kandi tuzatsinda kubw'ubuntu bw'Imana ishobora byose." Muhoozi yavuze ko sari uzaba ashinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza. Si ubwa mbere
Jenerali Muhoozi Kainerugaba bavuze ko aziyamamariza kuyobora Uganda muri 2024 nabwo yari yatangaje ko mu matora yabaye uyu mwaka yagombaga kwiyamamariza kuyobora Uganda hanatangira inkundura yiswe MK26 ariko yomara bireka nyuma y'uko Perezida Museveni yemeje ko aziyamamaza. Icyo gihe Jenerali Muhoozi yasobanuye ko yahisemo kuguma mu gisirikare kuko kubwe muri iyi si nta hantu hamwe hatunganye haruta muri UPDF. Naranganije amaso mu makuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse ibikorwa byose bijyanye n'uburezi muri za kaminuza za leta n'ibigo by'amashuri makuru bikorera mu bice by'intara y'Amajyaruguru na Amajyepfo bigenzurwa n'urwo FCM23. Minisitiri w'amashuri makuru, kaminuza, ubushakashatsi mu bya siyansi no guhanga udushya muri Kongo Kinshasa, Marie Therese Sombo, yategetse guhagarika iyanikwa ry'abanyeshuri, amasomo, ibizamini, inama z'abarimu n'ibikorwa by'amashuri bishobora gutuma hatangwa impamyabumenyi mu mwaka w'amashuri 2026-2027. Ibigo birebwa n'iki cyemezo birimo kaminuza ya Goma, ESC Goma, ESTM Goma, ESTA Goma na ESP Goma. Harimo kandi kaminuza ya Bukavu, ESC Bukavu, ESTM Bukavu, ESP Bukavu, ESDR Bukavu na ISAM Bukavu. Kongo yavuze ko ibigo bizakomeza kuba bifunze kugeza igihe hazatangazwa andi mabwiriza. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko ku itariki 12 Kanama ubuyobozi bwa FCM23 bwashyizeho komite nshya y'ubuyobozi muri bimwe mu bigo by'amashuri makuru byo muri Bukavu. Icyemezo leta ya Kongo yarwanije. Guverinoma ya Kongo yavuze ko umutekano muke ushobora kubangamira imikorere isanzwe y'ibigo by'amashuri ndetse ukagira ingaruka ku ireme n'ubusugire bwa gahunda z'amasomo. Ku ruhande rwayo, FCM23 yavuze ko gushyira ubuyobozi bushya bigamije kuvugurura no gukomeza imiyoborere y'ibigo bya leta biri mu gice genzura, hibandwa ku mucyo, kubazwa inshingano, ireme ry'uburezi no kunoza imiterere y'abanyeshuri bigira. Uyu munsi umuhuzabikorwa wungirije wa FCM23 Bertrand Bisimwa yamaganye icyemezo cya Kinshasa avuga ko uburezi budakwiye kwinjizwa mu makimbirane ya politiki n'igisirikare hagati y'impande zombi. Bisimwa yavuze ko urwego rw'uburezi rw'igihugu rugomba gutandukanywa na politiki, ashinja Kinshasa gukoresha uburezi nk'igikoresho cy'amakimbirane. Ati urwego rw'uburezi rw'igihugu rugomba gukurwa mu rwego rwa politiki. Kuba Kinshasa iri gukoresha urwego mu nyungu za politiki no kurugira intwaro y'intambara bigaragaza ko ubwo butegetsi buri mu bihe by'ihungabana mu mitekerereze no kutubahiriza inshingano. Bisimwa yavuze kandi ko FCM23 yari yarateganyijwe ko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gufata icyemezo nk'iki, bityo yari yarateguye ubundi buryo bwo gukomeza amasomo kugira ngo ihagarikwa ry'ibikorwa by'amashuri ritagira ingaruka ku banyeshuri. Ati mu rwego rwo kwitegura umuryango wacu warateguye bihagije ubundi buryo bushobora kurwanya icyemezo icyo ari cyo cyose cy'ubutegetsi bwa Kinshasa cyabangamira inyungu z'abanyeshuri n'abakozi bo mu mashuri makuru. Yavuze ko uburyo buzakirwa ahagaragara binyuze mu itangazo bugahita butangira gukoreshwa, bityo abanyeshuri bakomeza amasomo yabo. Ihagarikwa ry'ibikorwa by'amashuri riza rikurikira ihagarikwa ry'ibindi bikorwa bya leta mu bice bigenzurwa na FCM23 birimo serivisi za banki zahagaritswe kuva umutwe wafata umujyi wa Goma mu ntangiriro z'umwaka ushize. Iki kibazo kandi cyongera ku mbogamizi zikomeje kugaragara mu gushaka ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo na FCM23 n'ubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera iduha bigamije kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bishembera mudasobwa barandika banditswe ko abadepite b'abagore muri Kenya banenze cyane uhoze ari Vice Perezida Rigathi Gachagua kubera amagambo yavuze ku bagore bakora politike. Abagore bavuze ko Gachagua bakorera ihohotero binyuze mu magambo mabi abavugaho. Bavuze ko umugore yinjira muri politike bitavuze ko batakaje icyubahiro cye cyangwa se ko akwiriye kuvuga mu buryo bumutesha agaciro. Umudepite uhagarariye abagore mu ntara ya Nairobi, Esther Passaris, yavuze ko umugore atatakaza agaciro n'icyubahiro cye kubera gusa ko yinjiye muri politike. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko abagore bashinja Gachagua kwibasira buri wese udahuje nayo imyumvire muri politiki, cyane cyane bagaragaje kuba indahemuka kuri Perezida William Ruto. Abadepite b'abagore banenze Gachagua bavuga ko amagambo nk'aya ashobora gukomeza imyumvire ishingiye ku ivangura ry'abagore no kubatesha agaciro muri politiki. Bashimangiye ko abagore bafite uburenganzira bungana n'ubw'abagabo bwo kugira uruhare muri politiki, kuyobora no guhatanira imyanya y'ubuyobozi, kandi ko batagomba gucibwa intege n'amagambo ashingiye ku gitsina. Iyi myitwarire y'abadepite yabaye mu gihe Gachagua yakomeje kugira uruhare rugaragara muri politiki ya Kenya, aho amagambo ye ku bayobozi batandukanye cyane cyane abagore akomeje guteza impaka. Abadepite basabye abanyapolitiki kwirinda imvugo itesha abagore agaciro, ahubwo bagashyigikira uruhare rwabo mu mitekerereze y'igihugu cya Kenya. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yemeye ubwegure bwa Vice Perezida Dr Emmanuel Nchimbi nyuma y'amasaha make yari amaze gushyikiriza Perezida ibaruwa imusaba kuva kuri uwo mwanya. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko hazakurikizwa inzira ziteganywa n'itegeko nshinga mu gushaka uzamusimbura. Itangazo ryo kuwa kabiri ryatanzwe n'umunyamabanga mukuru by'umukuru w'igihugu Ambasaderi Moses Kusiluka ryemeje ko Perezida Samia yemeye ubwegure bwa Nchimbi buzagira agaciro guhera ku itariki enye z'ukwezi kwa 9. Muri iryo tangazo Nchimbi yavuze ko yemera neza ko Perezida Samia ashaka kugira impinduka, ari nayo mpamvu yahisemo kubahiriza isezerano yari yatanze. Nchimbi wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CCM yari amaze iminsi 295 gusa kuri uyu mwanya kuva yawutangira ku itariki 3 Ugushyingo k'umwaka ushize. Yari Vice Perezida wa Samia watsinze amatora y'igihugu yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Yibukije ko tariki 27 Kanama mu mwaka ushize yari yasezeranije Perezida Samia ko azamukorera ndetse agakomeza gukorera igihugu mu budahemuka, aho yavuze ko niba Perezida azaba akeneye undi Vice Perezida azegura. Nchimbi avuga ko yizeye neza ko Perezida Samia yaba ashaka impinduka bityo akaba ari kubahiriza isezerano yatanze. Yashimye Perezida Samia n'ishyaka CCM icyizere bamugiriye
yitabiriye anashimira abanyatanzania ku bufatanye bamuhaye mu gihe ari mu mirimo ya leta. Ubwegure bwa visi perezida wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi bwongeye kuzana igice gishya kandi gitunguranye mu rugendo rwe rwa politiki rwagiye rurangwa no kuzamuka buhoro mu nzego z'ishyaka riri ku butegetsi CCM, gutsindwa muri politiki mu bihe bitandukanye no kongera kugaruka mu ruhando rw'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Azwi n'abamushyigikiye nk'umunyapolitiki w'abahanga cyane muri CCM, yafashe icyemezo cyo kuva mu mwanya wa visi perezida no gusezera muri politiki no mu mirimo ya leta. Icyo cyemezo gishobora kongera ikibazo ku mpamvu nyakuri yatumye ava ku mwanya, aho bamwe mu basesenguzi bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'itandukaniro ry'ibitekerezo rishobora kuba riri mu nzego nkuru z'ubutegetsi. Mwibara yagejeje kuri Perezida Samia Suluhu Hassan ku wa kabiri, Nchimbi yavuze ko yafashe icyemezo cyo kuva muri politiki no mu mirimo ya leta. Ubwegure bwe buzagira agaciro ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda. Ubwegure bwa Nchimbi bubaye nyuma y'amagambo atandukanye yagiye avuga mu mezi ashize, amagambo yagiye akurura abantu benshi kandi agatuma yibazwa umubano we n'abandi banyapolitiki bari mu nzego nkuru z'igihugu. Nchimbi yari amaze igihe gito ari visi perezida, yari yahawe umwanya mu Gushyingo k'umwaka ushize nyuma yo kuba umuyobozi bakomeye muri CCM. Mbere yo kuba visi perezida yari yanabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Mu itangazo rye ry'ubwegure, Nchimbi yavuze ko yari yasezeranye Perezida Samia Suluhu Hassan ko azamukorera mu budahemuka kandi ko igihe perezida yabonye ko akeneye undi visi perezida yari kuzava kuri uwo mwanya. Yavuze ko yamenye neza ko Perezida Samia ashaka impinduka, bityo ahitamo kubahiriza isezerano yari yatanze. Kwegura kwa Nchimbi bishobora kugira ingaruka ku ishusho y'imbere muri CCM, cyane cyane kubera ko ari umunyapolitiki ufite ubunararibonye kandi yari yarigeze kuyobora ubunyamabanga mukuru bw'ishyaka. Hari kandi ibibazo by'uko uzamusimbura azaba ari nde nuko guhindura umwanya wa visi perezida bishobora kugira mu miterere y'ubuyobozi bwa Tanzania mu gihe kiri imbere ku gihugu. Impinduka nk'iyi ku rwego rwo hejuru rw'ubuyobozi ishobora gutuma abantu bakomeza kwibaza ku cyerekezo cya politiki Perezida Samia Suluhu Hassan ashaka gushyiraho mu gihe ategura izindi mpinduka mu buyobozi. Icyakora impamvu nyayo y'ubwegure bwa Nchimbi ntiratangazwa mu buryo burambuye, kandi bivugwa mu makimbirane cyangwa se kutumvikana mu buyobozi bigomba gufatwa nk'ibitekerezo by'abasesenguzi aho kuba ukuri kwemejwe.